Dobar dan ljudi, dobrodošli u moj novi kanal Crow Gaming RS. Ovo je moj uvodni klip i danas ću vam za početak samo pokazati kako da vidite na vašem računalu specifikacije i grafičku karticu. Znači ja imam Windows 7, tako da možete i vi to vidjeti doma, da me pratite. Znači idemo na start, control panel, System i Security, onda sistem i vidite ovdje, znači podatke. Vidite, ja imam Windows 7 Ultimate. Evo ovdje je procesor 2,27 GHz, imam 4 GB RAM-a, ali mogu koristiti 2,99 jer mi je 1,01 iskorišteno. Imam 32 bitni sistem. Evo, to je jedan način. Sada ima još jedan način. To je da idete, znači samo na vašem desktopu na kompjuter, desni klik miša i svojstva. I evo odmah vam se otvori, znači ista stvar. Grafičku vidite tako da na desktopu bilo gdje stisnete desni klik miša, Screen Resolution, onda ovdje. I evo ga, vidi se ovdje vaša grafička. Evo ga, to bi bilo sve od mene danas u mom uvodnom klipu. Nadam se da vam se svidio i ne zaboravite like i subscribe. Hvala, doviđenja.